Pozdrav svima i dobrodošli na YouTube kanal Album za marke. U ovoj današnjoj epizodi ću predstaviti jednu donaciju koju sam dobio od Miroslava iz Pančeva i koja je dosta bogata i pa verujem da će se svidjeti filatelistima. U pitanju su uglavnom veliki albumi za poštanske marke, koje ću sada ovdje samo okvirno prikazati. Tu je jedna manja kutija sa raznim stavkama, ima malih albuma i još raznih stvari. Ovaj video je samo okvirni prikaz šta je stiglo kao donacija, a u planu je da za svaki album snimim i poseban video.